Ndabasuhuje inshuti zanjye mu izina rya Yesu Kristo. I greet you, my friends, in the name of Jesus. Ndabakiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. I welcome in the word of God. Ni Pastor Ntwarane Anastase musanganywe kuri iyi channel ya YouTube. It's Pastor Anastase Ntwarane who is the owner of this channel. Ndashimira inshuti zamaze gukora subscribe kuri iyi channel. I thank my friends who have subscribed. Ndashimira kandi n'abasharinga bagasangiza abandi ubutumwa bwiza tubagezaho buca kuri iyi channel ya YouTube. I thank even those who share this gospel with others in this YouTube channel. Turashimira abumva izi nyigisho zica ku magroupe ya WhatsApp atandukanye. I thank those who take time to listen to this word when it is shared on different group of WhatsApp. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. May God bless you abundantly. Reka dusenge Imana twinjire mu ijambo. Let us pray and start the word of God. Data mu izina rya Yesu Kristo. Father, in the mighty name of Jesus, Ndasengera aya maso ndetse n'amatwi arimo yumva ijambo ryawe. I pray for the eyes and the ears who are going to receive your word. Mukoreho mugirire neza mu izina rya Yesu. Touch this person in the name of Jesus. Ijambo ryawe rihindure ubuzima bwe. May your word change his or her life. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ya rero tugiye gukomeza kuvuga ku rukundo rwa kivandimwe. So we are going to talk about the brethren love. Bushize twavuze ko ubuzima butari mu rukundo nta buryohe. Last time we said that the life without love is meaningless. Ubuzima butarimo gukundwa buba ari ubuzima butaryoshye. The life without loving others and the life without being loved by others, it is bitter. Ndakwifuriza kubaho ukunda abandi kandi nawe ukundwa. I wish you to live a life which loves others and with the life which others love you. Kandi ndagushishikariza kutazashyira imbaraga cyane kugira ngo ukundwe, ahubwo uzashyira imbaraga mu gukunda abandi. And I recommend you that do not put much effort in being loved. Instead, put much effort in loving others. Ntushyire imbaraga mu gushaka gukundwa, ahubwo shyira imbaraga mu gukunda abandi. Don't put enough much effort in searching to be loved by others. On the other hand, put much effort in loving others. Ntusaba abantu kugukunda, ahubwo usaba abantu kubakunda. Don't request other people to love you, but request other people for you to love them. Ntusaba abantu ko bakwitaho cyane, ahubwo haranira kwita ku bandi. So don't ask people to take care of you, instead take care of others. Ntusaba abantu kukuvuga neza, ahubwo shyira imbaraga cyane mu kuvuga neza abandi. Don't ask people to speak good on you, instead try your best to speak good to others. Ntusaba abantu kuguha cyane, ahubwo shyira imbaraga mu guha abandi no kwita ku bandi. Do not ask people to give you so much, instead try your best to give others so much. Iyo ukoze icyo ngicyo niyo nzira yo kugera ku cyo wari ukeneye. When you do that, it is the way to achieve what you needed. Ukuvuga ngo ushaka gukundwa kunda abandi. That means if you want to be loved, love others. Iyo ushaka kwitabwaho wita ku bandi. If you want to be cared, you first care for others. Iyo ushaka ko abantu bakuvuga neza, uvuga neza abandi. If you want other people to speak good to you, you first speak good to others. Ndetse ntuzacike intege rimwe wenda ubonye ibitandukanye wowe n'ibyo watanze. And do not be discouraged or upset when you receive different of what you have gave. Ntibizaguca intege ngo bitume udakomeza gukora neza. Do not be discouraged and do not stop being good. Kubera urukundo rw'Imana ruri mu buzima bwawe, uzakomeze kubikora kuko Imana igukunda. Amen. Because of the love of Jesus which is in your life, keep doing that because God loves you. Ntabwo tugomba gukunda abantu kubera urukundo badukunda, ahubwo dukunda abantu kubera urukundo Imana idukunda. We should not love people because of the love they have to us. Instead, we love people because of the amazing love from God. Ukuvuga ngo urukundo twitura Imana idukunda
turukunda abandi bantu. That means the love that we give back to God, we give it back to other people. Ndashaka kuvuga rero ibintu bitatu by'ingenzi biranga ahari urukundo rwa kivandimwe. So I want to talk about three main things which highlights where the brethren love exists. Ubundi ni byinshi biranga urukundo rwa kivandimwe, ariko ndashaka kuvugamo bitatu. There are so many things, but I want to talk about only three things. Icyambere, ahantu hari urukundo rwa kivandimwe haba harangwa n'impuhwe n'imbabazi. Where there is brethren love, there is pity and mercy. Umutima uri mu rukundo rwa kivandimwe ubamo impuhwe kandi ukabamo imbabazi. The love which has the heart which have the real love from God, it is characterized by pity and mercy. Umutima uri mu rukundo rw'Imana ubamo imbabazi kandi ubamo impuhwe. The love which contains the love from God, the heart which contains the love from God, it has a pity and mercy. Habamo imbabazi zo kugirira abandi, ntabwo ari ukushaka kugirirwa imbabazi, ahubwo habamo imbabazi ufitiye abandi. It has the mercy for others, not the mercy for you. Abakenera imbabazi nabo badatanga imbabazi. Some people need mercy, and when you check on them, they don't give the mercy to others. Hari abakenera impuhwe kandi nabo batagira impuhwe. And others need compassion without being compassionate to others. Iyo tugiye muri Luka igice cya 10:30 kugera 37 tubonamo inkuru y'umusamariya mwiza. When you go in the Gospel of Luke, chapter 10, verse 30 up to verse 37, we found the news of the Good Samaritan. Tubona umusamariya mwiza. We get to know the Good Samaritan, werekanye urukundo rwe ruri mu bikorwa. Who proved his love in actions. Yerekanye imbabazi n'impuhwe zari mu mutima. He shows the mercy and compassion which his heart was filled with. Mu gihe haje umutambyi wari uzi ijambo ry'Imana agacaho kuri uwo muntu wari wahuye n'ikibazo agakikira akigendera. While the priest came across the person who had such kind of challenge and problems, and he kept going. Ndetse haza ngo n'umurewe nawe arakikira arigendera. And even the Levite did the same. Ariko hageze umuntu ufite urukundo, ufite imbabazi n'impuhwe, amugirira imbabazi. But when the Good Samaritan, filled with compassion and mercy, arrived there, he showed mercy on him. Kandi imbabazi ze zijya mu bikorwa, zijya mu ngiro. And his mercy, he showed them into actions. Rero ahari urukundo nyakuri harangwa n'imbabazi n'impuhwe. Where there is true love, there is compassion and mercy. Kandi ahari urukundo nyakuri harangwa no kugira neza. And where there is the true love or the real love, there is goodness. Harangwa n'ibikorwa by'ubugira neza. It is characterized by good works. Nugira umutima urimo imbabazi uzagira n'ibikorwa by'ubugira neza. If you have a heart filled with mercy, you should do good works to others. Nugira umutima uri mu rukundo ntuzananirwa kugira neza, gukora ibikorwa byiza. If your heart is filled with love, you will be able to do different good works. Iyo tugiye mu rw'Abakorinto rwa mbere 13 umurongo wa 4 kugera ku wa 8 tubonamo ku rukundo ngo rugira neza. If we look on 1 Corinthians chapter 13 verse 5 to 8, we saw that love is characterized by good works. Rugira ibikorwa byiza. It has good works. Rugira ineza. It has goodness. Ufite urwo rukundo agwa neza. Someone who has that love has kindness. Kandi agira n'ibikorwa byiza. And he has good works. Agira ibikorwa by'urukundo by'ubugira neza. He has good works of kindness. Ushobora no kugira ibikorwa byiza udafite urukundo. You may have good works without having love. Ariko ntiwagira urukundo ngo unanirwe gukora neza. Amen. But you may not have love and you fail to have kindness. Ntago wagira urukundo ngo ubure ibikorwa by'ubugira neza. When you have love, you have kindness too. Ngo ubure imbabazi. And you cannot lack mercy. Ngo ubure kugira neza. And you cannot lack kindness. Ahari urukundo kandi rwa kivandimwe harangwa no kwihangana. Where there is breath and love, there is
where there is brokenness, there is patience. rurangwa no kwihangana. Patience. Iyo tugiye mu rw'abakorinto hariya twavuze 13 rwa mbere murongo wa 4 kugera kwa 8 tubonamo ko urukundo rwihangana rukihanganira byose. Amen. When we go in the First Corinthians, also we found that the love is patient. Kwihanganira byose. Is patient for everything. Umutima uri mu rukundo ntuzananirwa kwihangana. The heart filled with love will be able to have patience. Kwihanganira byose. It is patient on all things. Ugira kwihangana. It contains patience. Urukundo ruguha imbaraga zo kwihangana. Love gives you power of being patient. Kwihanganira abandi. You are patient about other people. Nawe kwihanganira. You are passionate about yourself. Kwihanganira ibibazo tunyuramo muri ubuzima. And you are passionate on different problems that we face in this life. Urukundo ruduha imbaraga zo guca mu bihe bigoye by'ubuzima. The love gives us power to pass through different challenges of life. Urukundo ni intwaro ikomeye ituma duca muri iyi si igoye tukatsinda. Love is a great weapon which enables us to pass through this hard world and we come out with victory. Urukundo iyo ruri mu buzima bwawe ruguha imbaraga zo guca mu bihe bigoye. So when life is in your life, when love is in your life, it helps you to pass through difficult times. Rero ndakwifuriza kugira urukundo rwa kivandimwe rufitiye ibimenyetso bigaragara. I wish you to have brethren love which have specific symptoms, Rufite kugira neza, which has kindness, kandi rufite imbabazi, which has mercy, kandi rufite kwihangana. which has patience. Nugira urwo rukundo ibyo bintu ntabwo bizabura. When you have that kind of love, you will have those three different characteristics. Hari wavuze ngo ntiwakunda ngo unanirwe gutanga. Someone said you can love and you can't give. Kandi hari abantu batanga batagira urukundo, ariko ntiwagira urukundo unanirwe gutanga. Some people give without having love, but if you have love, you can't not be able to give. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mwebwe mwakurikiranye ijambo ry'Imana. Those who follow this word of God, Basabiye umugisha mu izina rya I Yesu. bless you in the name of Jesus. Imana ibagire neza. May God bless you Mu izina rya in the Yesu. name of Jesus. Data ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Lord, I thank you for your word. Umugisha buri wese wumvise iri jambo. Bless everyone who received this word Mu izina rya in the Yesu. mighty name of Jesus. Amen. Amen.